Abiza wa borithi Hiram Kimathi wa gikundi kia FBI Fighting Brutality and Impunity na kirimpene ni maabisa ba utwiria ari kwa wenja North Imenti County ya Meru. Maabisa bangi ba gikundi kiu Patrick Osoi Kopro Shakur ni bagwatirwa kimegiki na gukinywa koti ya kawa kiare wakiri wa ugite atamenya gitumi kia abisa ujo kugwatwa ndi ni bakwirigira gakinyithwa koti Jumatatu. One time cousins, one time mashemeji. Hiram Kimathi ni muborithi mumeru uria withiritwo akiringa biongo bia mitandao kumania nawe kumeneria thirikari bunene na murungamo jwayo muno matujege borithi gutumira inyankuruki ya kithimi bamwe bakirigara kethera ni uchamba kana ni kwaga kirira muno nyuma ya miari yawe kugwatithwa nthinje na njira ya kuringwa transfer mwankantere chetodonyang na rani ntere chia Turkana. So Kipchumba, I want to tell you this morning, that position that Kimathi used to hold, chukua kijana yako peleka Todonyan ama uzae afike inji yangu umpeleke huko Todonyan. And I'm saying this without any fear of anything. Ragat, chukua kijana yako leo peleka Kiganjo ama peleka APS ama peleka wapi. After amemaliza chukua peleka Todonyan. Narua njara enda ja thirikari nionekete gukinyira Hiram nyomba ntere cha North Imenti arekeri mpene agituika wabana kire gikundi kia borithi baraba guchita FBI na chomba Fighting Brutality and Impunity. Akiaria wakili wawe Evans Mutegi na atariritie karikara na Arua tone askari ba DCI kuma Nairobi atetheretiwe ni askari ba Meru na OCS Kambakia na gukareaja na bakumujukia batwirite bakamuikia Kambakia ende batiromba kumubuka Kambakia ora bagutwirite omonka gukinyira gututije na araba muikia akiwa bakathingatira gwaku ikienda kumwa utungata bwa wakili Ketheri Nairobi bamuikia tugetona Nairobi na tukomba gwapia kotini Monday tumbe mutetera kendomba kuregwa na bond na otegi ntobara baratwira bira bo mugwatira gwite sasa wa buru ate kuringi ko akeja kumira kotini ya ringi na askari bakethirwa bamuringite wirigiro na ndene ate Kimathi akagwatikana ari na thiria ni untu kinya we na arakaraga agitaria iragia kwa mukira imakani bya kumurita uturo birangu suspect mono no ntoba video ile thiritwe agituma mitandaone chia kuga askari bakaratha wananchi ora Murkomen augite ora waziri Murkomen augite